Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Osibhalile namuhla uthi yena unokuphupha ethola umsebenzi mhlawumbe mawukuthi ke uyahamba kulezo zinkampani ezithize noma kulezo zindawo efike ecela umsebenzi kube ukuthi uyaqashwa. Lelo phupho lisuke lisibonakaliso licacile nje okusho ukuthi vele uma ukuthi khona umsebenzi owufunayo noma umuntu vele ohamba ufuna umsebenzi ufaka ama-CV khona la bazokubiza khona futhi kuzomela ungalilahli ithemba uqhubeke njalo lokhu uzama lowo msebenzi owufunayo. Okanye ngithi-ke wafaka lawo ma-CV ufake iy'celo la uy'faka khona. Khona ukukhanya okuzayo ngalapho ekuceleni kwakho umsebenzi. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo sichaza lokhu ozobe ukubuzile nawe. Kanti uyakwazi-ke lapha ku-TikTok ukusibhalela ucele inombolo ka-WhatsApp uzosibuza kuyona njalo ekuseni uma unombuzo ningakhohlwa ukusubscribe. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Ake sikhulume ngenhlanzi. Ngolimi lamanje bathi ufishi. Ngiyathemba ukuthi-ke usubscribe-ile wasilandela. Inhlanzi-ke noma ufishi lokho kusuke kuyisibonakaliso uboniswa inhlahla enkulu ezayo. Ufishi nje kusuke kuyinhlahla okusho ukuthi khona iy'nhlahla ey'vulekayo khona okuhle okuzayo okumele ukulindele. Nawe uma unombuzo ungabuza kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sichaza lokhu ozobe ukubuza nawe. Kanti uyakwazi-ke ukusibhalela ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp usibhalele nje ku-inbox. Kwi-comment ubuza umbuzo sobe sesiwuthatha lowo mbuzo sikwenzele ividiyo siwuphendula sifaka impendulo ngaphezulu. Sichaza kabanzi ngalokhu wena ozobe ukubuzile ukuthi kahle kahle sibuza noma yini noma ngase siwona amaphupho kuseceleni ngokwesintu ubuze nisale kahle. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe
and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume-ke ngokuphupha ugibele itekisi. Uyaphupha ephusheni ugibele itekisi, kusho ukuthi isibonakaliso, uyaboniswa ugibele itekisi. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Isikhathi esiningi kuyaye kubike isifo, kodwa-ke kuya ngokuthi isimo salapho ephusheni sinjani, mhlampe imoto iyenzani. Kodwa ngesikhathi esiningi kuyaye kubike isifo, kubike ibhadi. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment, uthole namanye amavidiyo amaningi lapha ku-YouTube. Sichaza kabanzi ngey'nhlobonhlobo zey'moto, sichaza kabanzi ngey'nhlobonhlobo zey'lwane, ukuthi-ke uma uyiphupha lokho kusho ukuthini. Kanti uyakwazi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, ucele inombolo ka-WhatsApp uzosibuza kuyona njalo ekuseni uma uphuphile. Nisale kahle, ningakhohlwa uku-subscribe. Sanibonani khala maphupho, uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje, uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Usibhalelile uthi unokuphupha efake iwashi. Uyabuza ukuthi ngabe lokho kuchaza ukuthini. Iphupho-ke leli-ke liyayicacela nje, liyisibonakaliso. Abadala bayakubonisa ukuthi-ke kumele ufake isiphandla, okungenzeka ukuthi khona usiko kumele wenzele lona bese ufaka isiphandla. Kanti-ke lapha ku-TikTok ku-YouTube kunamavidiyo amaningi achaziwe kakhulu. Ungaya uyo-subscribe-a, usifollowe nalapha ku-TikTok. Uyakwazi futhi usi-inbox-a ku-TikTok, ucele inombolo ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma unombuzo. Besisale kahle. Sanibonani khala maphupho, uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje, uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Namhlanje ake sikhulume ngokuphupha inhlwathi, ukuthi-ke inhlwathi ngabe yona isuke ibike ukuthini noma iqonde ukuthini. Akhona-ke namanye amavidiyo sichaza ezinye iy'nhlobonhlobo zey'nyoka amaningi, ungaqhubeka usikrole
Inhlwathi-ke uma uyiphupha kusuke kuyinhlahla, abanye bathi kusuke kuyisibonakaliso esikhombisayo ukuthi kukhona okuhle okuzokwenzeka. Kahle kahle nje kunenhlahla ekhona okungenzeka ukuthi kunenhlahla esendleleni abadala bathi bafuna ukukulethela yona. Uma unombuzo sicela ukuthi ubuze kwi-comment, sizobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile, sichaze ukuthi lokho okubuzayo kuchaza ukuthini. Ungakhohlwa-ke noku-subscribe-a usilandele yonke indawo. Nisale kahle. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake siqhubeke sichaze amaphupho. Osibhalelile, ngiphuphe kuphuma amazinyo onke engena esandleni elokhu ephumile. Ngaphambi kokuba ngichaze, ngiyathemba ukuthi usubscribe-ile wasifollowa ku-TikTok. Lelo phupho lisuke libika ukuthi unemimoya yamadlozi ekwembethe edinga ukuyenzelwa igobongo lwayo. Kanti kuyahlukahlukana, kwesinye isikhathi kuyasho ukuthi-ke kunento ethile eyigugu kuwena ezokulahlekela. Uma unombuzo sicela ubuze kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi-ke sikwenzele yakho-ke nawe ividiyo la sobe siphendula khona umbuzo wakho. Kanti uyakwazi ukusibhalela ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza kuyona njalo ekuseni. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Osibhalele namhlanje ukhuluma ngaleli zinyo labo esijwayele ukuwafaka. Uthola ukuthi unamazinyo akho aphelele kodwa kube ukuthi-ke uyahamba kodokotela uyofaka lokho bathi-ke isiliva izinyo lakhona. Uthi-ke yena unokuliphupha liphuma nje liphumela ngaphandle, uthi-ke ngabe lokho kusho ukuthini? Ukuphumayo kwalelo zinyo lelo lesiliva, ngicabanga sonke siyalazi ngizosifaka isithombe, kusho ukuthi abantu abadala bakwembethe abalifuni lelo zinyo, okusho ukuthi kwasekuqalweni bekungamelanga ulifake. Uma ukuthi indlela yokulikhipha ikhona, abanye-ke baze bewakhiphe, nawe-ke kungamele-ke uwakhiphe. Kungamele uwakhiphe. Uma unombuzo ungasibhalela ku-WhatsApp ubuze-ke
inamba yethu esizokunika yona uma ubhala comment, sizokwenzela ividiyo ngalowo mbuzo ozobe ubuza. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqin efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Osibalelile uthi mina-ke nginokuphupha inkosi. Okay, asingamenishini ukuthi yiphi inkosi, kodwa nje umuntu osesikhundleni esiphezulu, inkosi, hlampe upresident, yabo umuntu nje okulezo y'khundla lezi zokuba inkosi. Uyabuza ukuthi iphupho lelo libuka ukuthini. Lelo phupho lisuke libuka ukuphakanyiswa ngokwezinga lempilo. Ngelinye ilanga uyoba mkhulu kubantu, okusho ukuthi nalaba abukela phansi ngelinye ilanga bayokubukela phezulu, uyoba mkhulu. Uma ukuthi uphupha inkosi okanye-ke umuntu omkhulu nje ophezulu oney'khundla, lelo phupho lihle kakhulu. Uma unombuzo uyabuza kwi-comment, ngizokwenzela ividiyo ngiyifake lapha ku-YouTube, ebese uya-subscribe ukuze izosheshe ingene efonini yakho i-notification yevidiyo. Kanti uyakwazi ukusi-inbox-a ucele inombolo ka-WhatsApp la esokuchazela khona njalo ekuseni ozobe ukubuzile njalo ekuseni umbuzo ozobe unawo. Nisale. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqin efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Sibhalelile namhlanje utheni? Ngiyathemba ukuthi nisubscribe-ile. Ukusubscribe kubalulekile ngoba usiza mina nami ngisiza wena ngokukunikeza iy'ncazelo. Uthe mina nginokuphupha umama ongasekho eshonile, kusho ukuthi vele lo muntu akasekho kodwa umphupha eshonile. Leli phupho-ke ngumuntu ongasekho kodwa useshonile uma umphupha, kusho ukuthi-ke lo muntu wathetshulwa. Bekuyima ekuthola ukuphumula njengoba kade umphupha, bekuyilapho-ke ekuthole khona ukuphumula, kusho ukuthi wena uyaboniswa ngaloyo muntu loyo ukuthi ukuphumula bekuyima ekuthola. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile, kanti nawe uma udinga impendulo usungabuza kwi-comment, sobe sesikwenzela yakho ividiyo siyifake-ke lapha ku-YouTube. Uma usubscribe-ile nje uzoyibona i-notification ingene ngokushesha, kanti uyakwazi ukusibhalela lapha ku-TikTok ucele inamba ya-WhatsApp ozosibuza kuyo njalo ekuseni. Nisale kahle. Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe
and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngelulwane. Ngizofaka nesithombe ukuze ungabe bikho ozodideka ukuthi ilulwane libukeka kanjani. Ukuphupha ilulwane. Njengoba sazi ukuthi ilulwane vele isilwane esisabisayo esingathandeki. Lelo phupho lisuke libika ukuthi-ke kunomuntu oyixoki empilweni yakho. Ukusho ukuthi khona osondelene nawe kodwa ongazile kahle, okuhambela ngemuva owenza ngazuthi uyakuthanda. Lokho kuthiwa yini? Ixoki. Ngakho-ke kuzomele uqaphele amalulwane asempilweni yakho. Ngiyathemba ukuthi lo buzile uphendulekile. Uma unombuzo nawe ungabuza kwi-comment, sobe sesikwenzele yakho ividiyo siyifake lapha ku-YouTube. Kanti uyakwazi ukungi-inbox-a ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni, njalo ekuseni. Buza umbuzo kwi-comment uzoyithola nje impendulo yakho lapha ku-YouTube ngokushesha. Nisale. Sanibonani khala maphupho, uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok, besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Obhalile namhlanje usibuza ngekati, uthi-ke nginokuphupha ikati. Lelo phupho-ke alikho lihle, abaningi bake bathi-ke ikati liyisilwane uma uliphupha. So uma uphupha ikati-ke kusuke kubika ukuthi bagadla ngemithi, kuzomele uqaphele. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile lo buze ngekati, kanti nawe ungayithola impendulo yakho njengamanje. Uma nje uzokwazi ukuthi-ke ubuze kwi-comment bese sikwenzele yakho ividiyo, okanye-ke usi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp, usifollowe kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana ukuze impendulo izofika ngokushesha lapho kuwena, usubscribe. Nisale kahle. Sanibonani khala maphupho, uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok, besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi
efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumpe impendulo yakho, noma mhlawumpe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngomthwalo, ukuthi-ke uma uphuphile wona ngabe usuke ubika ukuthini. Ungakhohlwa phela uku-subscribe-a usifollowe yonke indawo. Kanti-ke umthwalo uma uphupha usuke ubika ubunzima bempilo. Njengoba uthwele nje ubunzima lobo osazobhekana nabo. Nabantu-ke abasizayo abakusizayo bayoqhela kuwe. Abantu obathembele kubo noma obajwayele bazoqhela kuwena. Kahle kahle nje kuzoba ngathi awunamuntu osazobhekana nobunzima empilweni yakho. Uma uthwele umthwalo kubika nje inqwaba yey'nkinga. Uyakwazi ukungi-inbox-a ucele inamba ka-WhatsApp, okanye-ke ukhomente usho umbuzo ofisa ukuthi siwuphendule. Nisale kahle. Sanibonani khala maphupho, uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok, besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapho ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje, uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumpe impendulo yakho, noma mhlawumpe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Uphupha uNdiza. Ngiyathemba ukuthi usu-subscribe-ile lapha kwi-channel yethu ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini masifaka. Ukuphupha uNdiza kubika ukuthi-ke kunesithunga saphezulu esikubhekile esingafuni lutho ngawe, noma izitha-ke zikuhlasela, kodwa isithunywa sakho sizolokhu nje simi nawe njalo njalo. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, sobe sesikwenzela nawe ividiyo yakho ngokukhethekile siyifake ku-YouTube ukuze izosheshe ingivele kuwe, subscribe, notification izosheshe ivele kuwena. Ucele nohleli nabo ukuthi be-subscribe, bese-ke uyasilandela yonke indawo. Ngokwenza lokho uzobe usize mina njengoba nami ngisiza wena ngikuchazela lokhu odinga ulwazi lwakho. Uyakwazi-ke ukusi-inbox-a ucele inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma ube nephupho. Amafutha okugcoba. Namuhla ake sikhulume ngawo, obuzile nje kwi-comment uthe ucela ukubuza ukuthi enziwa kanjani. Uma umusha ku-YouTube sicela usilandele, usubscribe yonke indawo, usilandele naku-TikTok ukuze ungaphuthelwa ngokulandelayo masifaka ividiyo. Amafutha katokoloshi athakwa ngey'ndlela-ke ehlukile, ebese-ke ayabizwa kuthiwa lawo amafutha katokoloshi. Kanti umbuzo uthi enziwa kanjani amafutha katokoloshi? Ngiqale nje ngichaze ukuthi enziwa kanjani. Uzothatha amafutha kaklamu, sonke siyawazi uklamu, ebese uwahlanganise nomkhondweni, ukufake ebhodleleni uyogqiba endleleni la okudlula khona abantu. La wazi kahle ukuthi vele abantu bayadlula. Lezi thunzi bephithizela mhlampe iy'nsuku eziwu-7 noma eziwu-10 abantu. Lapho-ke uzobe usuwakhandile amafutha katokoloshi. Kodwa-ke ngoba ulwazi phela akumele silwazi, yingakho kumele siye kubantu
siyokhipha izimali lezi eziyigidi ey'ningi. Kodwa-ke ziningi iy'ndlela eyenziwa ngawo, ngingasho kanjalo. Uma unombuzo ungasibuza kwi-comment, noma uma kukhona ofisa ukuphawula ungaphawula kwi-comment, ukuze noma ngabe inini masiyibona i-comment si-reply. Uyakwazi nokubuza owakho umbuzo ngokuhlukile, ngokukhethekile, sobe sikwenzela ividiyo-ke sikuphendule. Ividiyo leyo siyoyifaka ku-YouTube. Okwakho ukuthi u-subscribe ukuze ngokulandelayo uma kuphostwa ividiyo ingene i-notification. Abanye bathi-ke ukuchitha uthando. Uma uthi-ke ukuhlukanisa abantu abathandanayo isikhathi esiningi kuba yisichitho. Miningi-ke imithi yokuchitha izithandani. Omunye umuthi-ke uyathakwa ekuchitheni abantu abathandanayo ukuze-ke kuphume le nto oyifunayo. Kahle kahle izindlela ziningi. Izindlela-ke zokuhlukanisa abantu abathandanayo ukufaka isichitho samasimba engakwazi. Ungakwenza ukuze-ke ahlukane nomuntu wakho, kodwa okumele ukwazi ukuthi-ke sewuqeda ikusasa lomuntu, ngoba isichitho sikwenza unyanyeke ngisho emsebenzini, unyanyeke la ohamba khona, ungathandeki. Izindlela zokumhlukanisa nendoda, umfakela isichitho, ukumcupha, umcuphe. Ziningi-ke iy'ndlela zokucupha. Noma-ke ucuphe indoda livele lilale engenzi lutho uma naloyo muntu wesifazane okungomunye. Yabo? Okanye ukuphindisa isichitho. Uqaphele-ke iy'nyanga ey'ningi-ke ziyakwazi ukuthi siphindise isichitho uma ugadla umuntu ngesichitho. Kahle kahle kumele uqine. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, kodwa-ke kahle kahle imithi nje ihlukahlukene. Ungabuza-ke nangayo imithi, ungabuza ngamaphupho. Ungakhohlwa futhi uku-subscribe-a. Sanibonani khala maphupho, uma ukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok, besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok, ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube. So kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngomnenke, ukuthi umnenke uma uwuphupha wona ubika ukuthini. Iba nesiqiniseko sokuthi uyasilandela la ku-TikTok, uyasubscribe ku-YouTube. Umnenke usuke ubika, okuyenzeka ukuthi uphupha uhamba okanye ubona endlini iminenke futhi ihlukahlukene. Ngicabanga ukuthi siyayazi. Umnenke-ke uyabika isichitho njengoba sazi ukuthi uyinto engathandeki, engathi yanyanyisa, kusuke kubika isichitho lokho. Okungenzeka ukuthi kunesichitho esifakwa kuwena okanye abazama ukusifaka kuwena sukuma kungaze konakale. Uma unombuzo uyakwazi ukuthi usibuze kwi-comment ukuze sizokwenzela ividiyo, okanye ucele inamba ka-WhatsApp ku-inbox esizokuphendula kuyona njalo ekuseni uma ube nephupho. Nisale kahle.
Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ake sikhulume ngempisi. Impisi uma uyiphupha ngabe kubika ukuthini? Leli phupho lesuke lisho ukuthi qaphela khona ingozi ezayo. Kodwa uma wena uyigijimisa lempisi ibaleka kusho ukuthi uzonqoba kuleso simo kusona. Uma ukuthi leyo mpisi yafa noma ifile amazondo lawo kahle kuzomela uqaphele. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment sizobe sesikwenzela nayo yakhe video ngokuhlukile sichaza lokho ozobe ukubuzile. Kanti uyakwazi ukucela inamba ka WhatsApp ku inbox sikunikeze la uzozibuza khona njalo ekseni amaphupho oba nawo. Nisale kahle.